Pozdrav ekipa i dobrodošli u moj novi vlog, iako me nije bilo poprilično dugo, ali evo, ja ću pokušati snimiti vlog. Snimio jesam par komada, ali naravno nisam niti jedan objavio, ne znam zašto, ali valjda mi se nisu sviđali. Sad ću, nadam se objaviti, nadam se da ćete vi pogledati, a da ću uživati naravno u snimanju, jer inače zašto bi radili ako nećemo uživati. Ja se danas krećem sa motorom na more, imat ćemo par usputnih stopa, idem malo do Virovitice, obnovljen je dvorac, već sad ima par godina, ja nikako nisam bio pa ću onda stati usput. I onda idemo na Rastoke, poslije Rastoka u Senj, pa najvjerojatnije danas do Gospića. U Gospiću idemo nešto raditi za sutra, tako da danas se programira rasvjeta, a vi ćete se voziti sa mnom i ići na jedan mali izlet do Gospića i vidimo se uskoro na motoru. Prvo stajalište, Virovitica. Evo nas ispred samog dvorca u Virovitici koji je obnovljen prije, ja mislim 4 godine, ali ja prvi put sad idem, zadnji put kad sam bio ovdje bila ovako ograda svuda okolo. Dvorac je dvorac Pejačević u Virovitici, sagrađen neke 1800. godine ako se ne varam. Obnovljen, kao što sam rekao, 2019. 20. tu negdje, naravno ispravite me dole. Snimit ćemo par kadrova GoPro-icom, pošto samo nju imam, nisam ponio dron, nisam ponio ništa. Ako nabavim od Matije Turkalja kadrove drona, naravno dole će biti link na njegov profil u opisu, pa ćete vidjeti koji kadar drona, kako izgleda dvorac sad. A ja od obići dvorac da im kako tu izgleda i onda negdje nešto pojesti i nastaviti put. Vidimo se uskoro. Stigao Rastoke, nakon dobrog puta, nekog tura promašio sam doslovno sat vremena put, ali nema veze, stigao sam. Možete vidjeti Korana, rijeka Korana, naravno mi smo se vozili do ovdje, a sad idemo u ovo obilazak, a vi ćete biti sa mnom. Idemo se. Tako, obišao sam Slunj, koliko toliko sam mogao vidjeti Rastoke, s obzirom da dešava se neko slunjsko ljeto i baš nismo mogli pristupiti svuda, neki sami, vidjeli ste par snimki, nismo mogli doći do samog slapa dole, do one livade. Ja zadnji put kad sam bio sam došao, nije mi jasno zašto. Sad dođeš do jednog dijela i kažeš da je privatno, s više ne može, a znam da se plaća ulaz i ušao si unutra i onda si imao livadu, mogao si doći dole do slapa i svašta nešto, valj više ne može. Ja idem dalje, dalje idem u, kažu, najbolju pizzeriju u državi, pa ćemo testirati da li je najbolja. Lagano na put i vidimo se tamo pa ćete vidjeti gdje i šta jedemo. Vidimo se.
Upravo ovdje nalazi se, kaže, najbolja i najoriginalnija pizza u cijeloj Hrvatskoj. Ja se nalazim ispred pizzerije Ruspante u Lici. Došli smo ovdje ravno sa Rastoka na pola puta do Gospića. Nije baš na pola puta, ali rećemo da nam je bilo na pola puta. Ja idem probat najbolju pizzu u Hrvatskoj. Po nekim rang listama kažu da je tu najbolja i najoriginalnija pizza u Hrvatskoj. I ne vidim što nude. Pa budite sa mnom pa ćemo vidjeti koliko je to stvarno i kakvog je ukusa najbolje pizza u Hrvatskoj. Čeka me ugodni ambijent i naravno konobar je donio meni, a ja sam se odlučio za lambizu by Riva Fish. Pizza je stigla, mirisala je odlično, a vrijeme je došlo nakon što sam se borio sa rezanjem da pizzu i probamo. I bila je brutalna. Znači, titula koju nosi najbolje pizza u Hrvatskoj opravdala je u svakom smislu i s okusom, namirnicama na njoj i naravno izgledala je još bolje. Ja me stigao u Crkvenicu, a sinoć u Gospiću je GoPro odlučio ne radit. Naravno, jer bilo mu malo hladno, cijelih 14 stupnjeva hladno i sa 40% baterije pisao da je baterija prazna. Glupi GoPro. Posljednje stajalište prije vraćanja nazad u Gospić. Ja sam stao u Karlobagu, malo na benzina tankirat, a dečkima se okupat pa gore ići na koncert. Pošto sam dobio puno upita na Instagramu, na storyima, koji je to motor, kak ide, znači ovo je Yamaha MT-07 2017. godište, to je motor 700 kubika i 75 konja, dvocilindrični, ide brutalno, znači top motor za vozit se, možete brzo se voziti, lagano u gradu, 180 kg negdje ima i doslovno kao da vozite bicikli i stvarno brutalan, vozljiv i top, stvarno top. Naravno tu će biti par kadrova da vidite kako izgleda to još motor, ali da, ja idem lagano za Gospić, snimit ću vam još par kadrova do samog Gospića, neki timelapse koncerta i s ovim ću završiti ovaj vlog, a mi se vidimo u nekom drugom vlogu. Pozdrav!